Archbishop jong Nyamba Shillong, Most Reverend Victor LYNGDOH, hakalai puai terik urisau arjar arfusau, ulakot laweri ki para banget kabalang Catholic jong Nyamba Shillong, banwan yashimenta syaka Proseshon ba Eucharist kebajulang manusnem haka jalan Nyamba Shillong haka shpau terik naiwing arjar arfusau. Ya kamas Khuid enzang haka por shpau baji min step, bat hadin jong kamas Khuid enzang ya Proseshon haka por no pai sngi. Most Reverend Victor LYNGDOH ula KYNTU iki para banget ban wan syakani ke Proseshon da ke Jingriewblei bat ula KYNTU ru iki para banget ban Riam Khuid bat ban lek Khuid Ialade ya ke Mei Mariang saudong saukun bat kumju ru bakin ya let syang shani syatai haba wan syakani ke Proseshon bat ya shimenta haba ru ki jingle niam. Mentau snem hakani ke Proseshon in wan ya shimenta the Most Reverend Archbishop Kamailapur Madras u George Anthony Sami hakajuk kapor ubadeiru Vice President jong Conference of Catholic Bishop of India in Longkum Ukongsan. Uniu benai November kapenkan mau yangi bangi rong ho benai bakerpang kata kalong kajing pen kre na kapenta ka Proseshon ba jangi kaban long haka shipau tarik u benai November arajar husau habade berkani kasi buram bakrau jong ai sai se jangi ningkong ngawer na khot ya pi baro kilingdo kiruniam bat ki pai ba baro sha kane ka si boram bakrao ka mas bakhuat bat ka jingyai Proseshon barakani ka benta jo kane Proseshon ba jangi ngawer na khot ya baro ki parish bat ki longi long sem ki konben bat pen kre da ka jingdwai no bana kaban sedang nadu la syai kaski hadu khandai tarik upnai November ngila pha ashapi ya ki guideline chingi kumno bandwai ki jingwai pen kre ki no bena sele ekani haman la ki parish haman ni konben haman la ki yigesen khanang ba ka Proseshon ba chingi metaw snem kanong ka bajop haki aka baro ban pendan borami ublei hakor kom ka bakarpan kabalai pade habang aware khot ya pi baro ashkani ka Proseshon ba chungi napetkan mau do shim benta ya baro ke jingle niam nadu ka mas Khuid shim benta pura nadu ka jingyat Proseshon shim benta pura nadu basdang hadu bekut nama kata ka Proseshon ba chungi ka dei babdan baro hapolai tum kra nama kata kia de ka balai syang syekiwi pat kijaka namar kani ke Proseshon ba cungi kalong kentang bah kada kajinyai pilgrimage kajinyai pendan buram yung play kabasau pading kerkhot gawere pi baro banle Khuid naru karyam ke Peit Ialade shimet nadu kayai ke yem jongpi nadu kitiar kitar jongpi long ki bahusiar long ki banle Khuid kam tamru happy piwan na kabenta kani kejaka bakentang jong ai sai se chingi le Khuid saudong saukun ban le Khuid ka solong ka beitanat ha renkat be ka jing le Khuid shibenta da ka Jingriewblei da ka jing shirham mensim bat da ka jing shania hoblei nitwa ngikit bokar wiang namakata kani ka Proseshon ba jing solong ka bajap tiaw haki eki baro nakar khu ka do ayapi ki fadar ki sister ki pai ngai baro jong ai services of Shillong nama kata nakit bokarwian ba pinawat si benta ka Jingriewblei ji sherham ha kani ka Proseshon ba changi ba mentau snem arajara pusau usawan long chipkes da almost Archbishop George Anthony Swami jong ka Mailapul Madras ubalong ru u Vice President jong ka CCBI uway na ki Archbishop Paunam kari India changi tingi susarong you welcome you i pliang subhai u nakaching kamen tu ki wan shimbenta psai ya une u Archbishop man shimbenta balong kong san changi Khuborjylla pi baro